Milan andi de wakilani be quoi. Milan andi non surtout bi 2024 2025 do. Mimi idole golle men de moƴƴa parce que har ko dum do manki côté men parce que enen be jogino den blogueur be ben ce sont des politiciens et yennaybe ko ben non jogino den tu vois donc ande simi abotum simi ande parce que imagine ande bon simi ni mi soutenata o forcément haray mo mari goto souteno ya afani voilà donc nous jandude quoi comme yoni yide den beydo kon taden combattude fi culture mawdo billahi no mo ibre kala no kala no wando imade o jokkay wallawol men gole nyande page wo keso bon ko kolu goldo o do artiste jo wadi dum do o do ko wadi dum do afami ko lawol men gol ben jokkude batte men do jokkude joni batte men quoi en créino yes wadi mawdo ko batte men do jokkude joni ya ayga kala do ene aroya do tawata ko enen burete jentede ko tawa en ben to e politicien be jama watti be fetu be no hono be nata hono o wali to dum be sina woni artiste be fi culture donc hono ko Moussa Moïse ka hono ya hono doit récompense gol elej Moussa Moïse doit récompense gol wesh bon ministre de la culture quoi ministre de la culture on dans les films ni mo doit remercier awai tu nen kali trophée ji bedina do arde de be doit et puis nomination be no doit ko ni andi fayda enen ga gonga be ko tuma nawnuda ha walida be nanon bon wadane mo video no de Moussa Moïse siga wadane mo SOS yettama be naba ma Maroc arta voilà enen ko fure felleten quoi e walli wonna on do mama yo no jibi quoi yalla sanzu modo no jibi anno sai fa no yi souvent ga certo sai fulla io che calai bume non mi botte plus so les artistes jango mi ma comme ngala problème mais yande botte kunenge alla fofana Johnny abo je te pose des questions kono ini ala njoki artiste joma no ko pana mi botte plus que tifo kawaja ko do o basket ko wanja ya ay wano don ngabola andi ko ande men wolde dum j'ai plus de 20 vidéos ay uno odi yenu bela nene n'est-ce pas mi no vidéo ma parce que ko a vidéo mbuito ki quoi en d'abord ko communication jano mi wadi taw parce que sabu dun no mbusu warno vidéo hay be falno ka soutenu de panaf ça c'est un mais alima fofana yewte do fije njale mi wadana ma vidéo mi kola ma vidéo wano ko na do min fanni e weldali ha andi ndirden tawata mi andi jikuma jamais lanko la photo ma kapaza mi halta indema parce que lan andi importance droit d'image joni mi ngema ko mede mardi problème non hewtudo aduna ha hewti laka afami joni mimi do susi kolde on kapazan frère il a mari problème quoi on a ta bigi ande retroverso ok je comprends ouais une famille c'est que mi kulol be pijigo mi buma jama wena ko hypocrite anda mi hulu pour éviter des problèmes parce que mi langandi problème on tongon quoi tu vois harale kadi e Allah no suti ko enen do bu 700 et quelques personnes ndar den do afami mi wakili ke yer ko mi wawani mo kon fo ha arido pium fotay kunni ko ku waddime a communicana e bloku do man donc adina satisfait non metti si fagol frère si mi yawtindira ne gonga kam frère minni ala problème yimbe buy mi nay do mi wadantabe mais il y a à certain niveau mi sanza avis ya tulla immi la wadani onti mais bon problème on non jandi quoi wallahi ok ko ça bon problème donc ko ça bon problème donc masuda image ma kon quoi mi suetano jonnugol goddo force ha ko nantata don inde ma ko nanti don inde mi débarasso yon tigi frère est-ce que sabu hande est-ce que sabu visibilité makko mi communiquer nan nomo parce que busno gasa fambe makko buylam perdi moƴƴa no ça je le sais parce que je vois les commentaires là il débloqué bela afami donc mi hida perdugol lan communicande do artiste be bu yaram hida musique jima bedi anda sa fami andi do ya arde andi onon ko oxida wondo n'est-ce pas
on attaque par exemple mon fall ou l'on fall encore tu vois ton égard non écoute seulement ton égard c'est pas la même chose andi min par exemple si hebi dido wano momi golli data momi communicanta inde makko mi kolta photo makko tu vois mimi yaydo vidéo ji mon no andi mimi susta wadirde non vidéo ji kola do goddo manta o do ina o do wawata o do no dum no mi susta wadde quoi parce que mi la ngandi be nata e barrière andu mawdo ay donc kari goga wade Bomier ya bete ya lance flash je don go ala ko nangama awola linde god akola photo makko andi don go ala ko nangama ka ala pre fusala donc kari goga wa so mega so abi Fofana Musa Silla blokali mo abo Musa Silla no blokal lantaw mi ngo bloqué la mon frère ani ndin donc sax may di ko halu tun ko mo yani ndi kay ko fori di bloqué no ay artiste yo wala mais on no alde inde mi on no bloqué lan ça fait 2 ans comme ça don golle makko ngi asuma ki tege ko neddo en fait andi plupart yidu do deni gurgol goddo yida deni grade ko ya problème on non plupart remarque nani acharnotoɓe yimɓe ɓen ni yennaɓe ma ɗum ataka ɓe moƴƴa plupart wallahi sa ari a wowliɓe seeɗa ni c'est un problème hakkude Allah remarque to ayga sinon le petit là misporté là ala son judo modo buri men kono le petit n'a jamais bloqué ajaka o bloqué mende il n'a jamais bloqué non communication frère wonɗo mo waɗangol andi communication toujours million ko ɗiɗi ja apetun ko no mari hakkil buri ndin don kayri quoi ndino billahi bloqué oui epetun himu kungu kala ha dum ko bone bloqué am epetun himu kungu de balle do bloqué petun ko o bloqué kunke petun ngali petun ko ali la o bloqué mo andi kombo metti de mo bloqué do ko meeting won France meeting kadi andi halna mo do gonga o no bloqué gonta o yaltal sa artiste yalto bloqué yimbe halobe andi on foko bloqué dawa c'est pas possible je sans un début ma konyam ngara mo ko de power awaiti en fait min ko live o wadi do live mo 1 heure du temps bayo gayni live makko min kad mi hubbinani mo Facebook mo 1 heure du temps ko sabu dum o wadi o bloqué la ko bloqué de minuma mo ya kan ko kawore ko vrai ko monjo wasi ma ki quoi anda non no mo yani be goy billahi wallahi c'est très important pour eux ko andanu en fait Guémon, Andim, ça y est, Imra et Didi Béande, c'est les clash, bao. Clash, on y a mis comme polémique, on découvre d'embe. Ça vous donne à Chamalé, où il y a beaucoup de rappeurs ivoiriens là-bas. Comme ça, vous polémique, on va dire en Guinée, ma pays, du coup, nous découvrir bien artiste, mais maintenant. Abino, connais-toi ça, il faut donner l'artiste. Remarque nani sa yettido par exemple haray disons que yetten un mois hawtondiren do inenge wolata inde mabbe woni ko boni woni ko mo hakkunde ngi Allah sibe de'ata be de'e billahi lazi no wallahi be de'e en fait mi lan andi 50% hande les artistes guinéens surtout les pèles ko enen jandu ni be ko wa non ni sanani artiste ko andi artiste vraiment artiste no pesoni asida wayi mo ko honu tikide say bali wolo fi moda maka tendance rappela toujours be fima himbe yata golle maade kara han communication ya artiste be fono pesoni edun say ande artiste be wada be wada souvent be ka tendance ko hala kan no ko blogger be mabbe ngoy ko kambe do souvent hala kan ay artiste and déjà artiste jo no heba blogger jo frère artiste jo no heba blogger ko ndado si awadi erreur ta hownin kino innugol a waɗi erreur quoi woni hakkunde amen quoi tu vois ay sina ɗum mawɗo waddi ɓiwoy ɓuy ay ga ɓe gartire on to ɓe garti Fofana gartire ɓe non dani mi fami quoi comment l'entendre jona kone maɓɓe mais ça va aller non heɓa fo quoi na hen de mo sikkoto jama sikata ko hen hara ko hen go woni der ton quoi non na hen fus wallahi
Diga, alors in Italie le 13 décembre, mon mari concert Dortmund a répondre ndenyande do tonno Simondo. Événement jano. Mais fa la wada même vidéo abio, mais le mari concert Dortmund. Ano homo. Mene wanjandi. Fa la wada même vidéo. Hali juni publicité donc, hali 13 décembre mon mari concert Dortmund, hali fi concert. Garçon e Fofana Fakudu haray be mari concert donc à ne pas rater. Haray ko yaw tigi on prépare do moƴƴa. Si tawi o Fakudu jawi sur scène, si Fakudu jawi sur scène on kellali o yino darorino o hawtindira e fambe be fo wala. No. Allah akbar. Allah akbar. Inna wanjandi concert le 13 décembre. Andi frère kaka andi nini ko ka live mon tumi mi jawata. Billahi andi ay inta live Facebook hakku dan no TikTok wallahi. Si mi yondo ni tungo mo mi arata mi jawa parce que mi wayri jawde do kadi live o ya sati ko jawno den quoi. Ouais. Exactement. Mi etite ko system go to go maden mi sina garçon ni ma ko ya petit fille jala ni ayata la live go. Ouais. Jamais du plus grand jamais. Mi go live go to mi arta. Anga mi yaali mano anga diwa. Mi ata mi ota. Sadali mi yaali no kono joni mi ko be mi andi dirbe no mi yawa live di ben non. Exactement. Ya awbe en de pawen element be mi andi di ben no be ngandi di depuis ne bi ko ben no me wadi del. Hey Marco, depuis fudi dala yugo ko TikTok, est-ce qu'il y a la live yo? Menen kali ono chulu e alsina ben no kali me wadi del. Exactement. Andi ajali de Andi mago maddano ma chulo do. Oda kango no. En fait, wano chulo gadi andi toujours m'expliquante piungo tun quoi. Ababo chulo do ngi ndo la gina wo ko ndiray. Chulo ko mingira anta. Afami chulo ko kanko e gorebe ambe wonta. No mingira be ambe wonta gore. Wow. Afami. Chulo ata pidi. Korezo afa kudu. Onno honno. Minanal. Chulo falta de quoi. Tu vois? Mais ça y a mi préféré perdre gol femme am ben frère. Andu no nder ton quoi. Kono no gasa nyande go yewte ha jogondire numéroji. Je vais t'expliquer. Tu vas comprendre aussi fama idée en quoi. Sinon bon. Idée ni gratamo c'est un bon artiste quand même. Afami mais wadi kadi neddo wadani lampiji bus. Donc awata dénigrer de wadan do ma piji hidu no do ma quoi parce que on habi ande ara do bonna moyde ande bonnata moyde billa wallahi ko pi ngotu mi wadi mini mi halta inde makko donc dum non tun tu vois mais ce qui reste hadali mo avance gol déjà ayka parce que alla si arti succès o mawdo exactement wala data dum no info men ko surtout déjà ande be même info ko yon jandu de plus quoi tu vois ay. Non, tu as mis point de vue, moi, mais on ne sait pas réellement c'est quoi le problème, mais ça va. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Andi imbe bembui besikaido. No gasara foti ay video jame mi granjo me mar video ji interview wa. Non, mi bui photo ji mo mi kadi mi. Adi non fot andi ko mise en scène mo ina dun no on discussion non fo ko mise en scène. No fami game no. Fami seda. Yeah, tu vois. Non là de Juni Force la ngandi un bon moment à Juni Force. La ngandi à Juni Force vraiment. Ton kansan. Andi min entraînement nge makko c'est que mi wata no ko combo moment parce que manda vraie histoire fi do hakko mo la ngandi tum min ko min ko tude wote de andi koni ko yaltunu da explique ko da ko fi ko hakko mo ko don tunde ko nuno da sino ko editi ko maro la andi ko force non explique gol andi kadi ko no mi expliquer tay jama asarni ke antro avant mi jama on yenni la vrai donc mi décide argol famingol yeru fama ben parce que wobe kadi ko ni quoi ko explique da wobe fama ta tu vois ko do wonno ha mi ari mi explique dun no hakkunde ngi jomiraado anniversaire an wallahi ko wadallan ko artiste jogoto wada way ay frère
Ouais, nandi mi famille ko malentendu Johnny hakune mon quoi, ko malentendu. Nabila non porter plus amara ma question. Johnny, est-ce que c'est possible? C'est possible, c'est faisable. Ange wanja yon no fudito yotugol, no fudito dugol. Afaman, ay ko mi ondo. Min toujours mi inni Allah en habu hara en sedali. Also. Maintenant c'est la famille au fait, tu vois. Nous n'en faut que jude Allah woni quoi. Frère, hey. Nini nagere, nini inugol goddo hay dammi ngacci pirude. Avant mi ngay hakkile ngarta piru dugol e goddo quoi. Tu vois. Ko woni piu ngotuno der ton quoi. Min sa nari video ji makko go. Atawa mo mari hakkil ko langage ko art de parler makko. Ko dun no woni wadaki quoi. Andi se wada video ina blogger fo. Artiste fo. Partage ne levon chulo. Wawata yahu gol quoi. Tu vois sinon min. Bon, hande wallahi parce que mi répliquer mo une vidéo, 2 vidéos. Mi tay c'est pas la peine ya chumo wada. Non, idandi afame chulo. Idandi ko TikTok do. Mo be communication mo be style de communication mo. Chulo kadi on système mo jogi ti long. Andu ko o akitata on système non. Akitata mo de mo yori don mon frère. Ça fait nanet o inotere ko bondo ma quelque chose d'autre. Là, je sais. Anime chulo me. Je sais frère, ko woni afamal ko woni andi min ko sagwan enen do fo en hebay fambe hara yaltata inen o hara sen foti goddo sibota ko en quoi. Sina hara ko anyugo en naturel. Hara na video ji men di hedirten ay be quoi mais anda son famu de quoi. Parce que de way wano jiwe ko wengata do ko andi jiwe buino sanju de sabudum mi yey wokeno simi jiwno ami do ay be identifier chulo be na a chulo ardo ko no wadi dum c'est parce que be andi ora yo fatina mais il faut savoir comment faire mon frère ko dum non ko on erreur makko non tout parce que mi ngoko li lando video jo to ni lam fi alla kono mi famu no modeza. No, animi chulo to desari me indira e kareso do konari aldame ko afel come foto no bedzi kapana fu ko do men fudi yo to kono me foto no sai ta kana ku jira tamo ko ngareso shushu nano ngori kape billahi no mi hulu mo ado ataku de langue mi hulu mo parce que ko commencement fo be oui andi kon mi hulanta frère enen do fo ala mo hida am famille mo on quoi abim no dama bora Avami, ala mohida, anatano e din détail ji frère. En continue à no live mengo. Frère, ala ko burata sattude tuma occasion da do tawata. Aye goddo no yennuma hara ko an occasion. Si tayna an occasion ça va, mais occasion a ara famille ma be yenna famille ma. Chulo ko ngere ron ton sinon bon. Lui aussi il s'est battu au wakilike parce que ne bal ko ari karezo imposé on est dit femme be makko ben tu vois exactement. Donc maintenant faut ko himbe be fo ko himbe men ko dal ay assalamu alaikum Alaikum salam Sidibé. alaikum salam konno way Ouais, super. konno fewndi do Mais débat ji inutile ji do quoi. what débat inutile de di débat Yara, assalamu alaikum. Awa ko be bote flizari. andi ko wadi adre mo telenga Sidibé anasi. Njara mo. Tulo be fidini mane. ami fusete horende anchulo mi fusete horende mo Kono mo ma abi Sidibé ese mi wara de weldien ou bien mi ngare de weldien be fo la pena no mi mene weldi mi la weldi mi ngaltina me weldi o nodde la jemma me yewta mi altina 24/24 alsina no weldi e fo se lorno na kalsina ko alsina no weldi do andi gonu anda wayne min Amerique do ko jube adila jokku gol Amerique do abi anda do ngi mare ko ay ya faltina we ngino do nebi himbe adala lango video do nebi mo Sidibé awa ya ko okay join habbi mi lando ma question jube njok kaka ko mo faala mi jokku jokku wubi jokku
Donc andi no Amerique to mi nani ono ubi ne to en fenanali. Amerique do c'est légal. Men do yaltata do a fon. Gorko. Arabe nunno ndide kala andi do ko be do be ala complexe no wawde. Eh annon si di pesa fijiri lunna gollongot. Ye. O explique. Ko sidi on di not donal tina gawal na motay nal tina wat nan ne chulo sidi be fuddi ke lunno ndir gol jode waro be Omo ci pinimo. Lo meno di pagide. Tata on ci pinimo. Non, ko bote please mako do wonde doga ko bote. Ouais. do wonde doga. Chulo ay tawa Aso sikure ko ci no menda on no moniri o live la woni e ila boyli kay. abbe mi cippona Keran ka fewudo an ha gila min mi mata boyde do mo. ano la sikure ko goddo do manni ko. You are to. Warga. Acha ni chulo walo. No, acho yoto. Ndwa kono problème nanda kon mi wadi mo de. Parce que même mi vidéo ma konko ando fiango tout mi kirda quoi parce que mi haja ka de. Onu wali video. Mimi yali on video. Na ko jowo ma do video go photo algo mi poste la kuli do gore mo wadi ka story ya. Mo capture ngal. Mo hajo. Me anda on non wattane hila odo gilawe Amerique juube to woni jokku golle makko jokku go. Dandi ko non golle an Amerique do. Junne barke. Kaka ko worbe ben jokkete. De yindirde do ka réseau do kono goto anda ko no goddo jokki. No fa jokkay rewbe. Goddo privé goddo mawdo. Ay ka. No fo jokkay. Mi a l'invitation makonde. Abo ga saro martu den. To fo profiter non. Fo jokkay rewbe mawdo. Bote pistano mari aputure mo eremo. Ko num fala gonga Sidibe ko num hari fala ko mi hebu hon. Wodo la Ni rewga jokkay worbe. No ko fari na mo. Ko ma jubbe ma sonna on jokke mawdo. Ubiro faynaki. Minge ngoti nama do ko hubi mawdo hala mo do peji dim fo minge be alante dum goy e min be allan ko mi etta watta do sport be ni lan do go mi ubiro. Ka réseau do ala ka nanta FM. Ani problème on si woni ya ani ka personnalité publique tu dois accepter tout. Tu dois accepter tout exactement. Goddo ko arta hala mas dandina dum bro. Joko aduma. Min personnellement min goddo ari halilan ka réseau ko do na to yaltiraga. Choix. Parce que la grande en personne, c'est pas la personne que je suis sur les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, non, dans la vraie vie. C'est pas mal. Donc, non, mais il non gigi la bealtadu. Parce qu'on a fait un alsi na kanko wandi la mais alsi na mais andi dans la vraie vie. Est-ce que je vois? Voilà. Donc, c'est alsi na hari hali la no piti gonton. Là, je peux comprendre madmi wada piti gonton. Mais, bro. Anda la mode hari hali do piti ko fa Allah haluti. Halo ami jabama parce que min ka mi dadu argol ko mi e niga ngo to won ko America do andi ko ngoy ko non ko faala yawa gollo tay ko mam sokkana ko seeda ko No wonde piji go kan no tondi awa tato lerude andi mo anda ma seri hali ma piji kono ton là tu peux accepter parce que ne odo ne connaît pas mais il parle de moi mais ando do ma tigi seri hali ma ton piji gon ya awona Là, moi bien appelle no mo youtube o ulike yo de o démissioni appelle bisirino o démissioni na ngande o démissioni ala ko hula deza ko kanko wadi la no pape mo youtube bino makono ko excuse gino yo seko ya no wodi la prevon be ni ala inde goddo commentaire do de so ngalo inde on tito ngo problème makko ton do est ce que inde ombo donalde mais anda que la fête commence. Inde ombo donalde le bote plus ama ini odode kono yete ba attaque boba konso Non. Aki nugolo. En fait, mimi ala kono mi hali ramano. Mi répliquer mon deux vidéos. Mi tawi